Mibalik ne kay munisipyo Mayor JP Punsalan kay batneng ketiga ning korte ing karelang petisyon. Ay ning report. Iti ing sitwasyon ketiking Mayor's Office ning munisipyo ning San Simon inyang abak ning Huwebes, September 4. Makakumpol la king kilwal ning opisina reng tala suporta ng Mayor Abunjo JP Punsalan Jr. Makuswelo kaya po makuswelo kang pamagbalik ng Mayor JP. Kahuli na po yaw mo po talaga ka rin kang Mayor. Kaya di mabilog ka sa Simon. Yaw mo po ginawang tuto. Para sa lanan de kaya tangay katutuan. Kami po, paglaban ni Mayor JP, adyang mo ka rin. Miya po lakuan. Masaya kami po at mibalik na po yung kaluguran ng Mayor JP Punsalan. Kami po may lungkot kami kitang milyari nga ito. Ngayon po masaya na kami dahil mibalik na po at linwal po yung katutuan na po tutuing sasabihan da kayo. Back to work kay Punsalan, kay bat ning alos pabula na pangasukol, kay bat ning peboran ning Regional Trial Court king Muntinlupa City, ing karelang petisyon king writ of habeas corpus. Pisabihan po ka rin nung atin niyang basehan o legal ya ba, yung pangakulong dari Mayor, after multiple hearings po, after a hearing and submissions of pleadings from the NBI, from the Office of the Solicitor General, from us, kinatigya po yung korte kaya kami, may desisyon niya po, illegal niya po kanitang pangasukol dari Mayor, pangadetained. So, may order niya pong immediate release yung korte. Dagdag na pang Attorney Viray, alang kasong makasampaking korte laban kang Punsalan. Ala pong kasong makafile kang korte. Itapin po yung kitang mi, itap po yung sasabihan mi, kaya po kasing batas tamo, nung ingmetong nga tao, aliwa mo yung Mayor. Yang di ka, ako, yang ninuman, nung merakap lang alang warrant of arrest, atin labong maximum 36 hours para mag-file kayang husgado, kayang korte. So, pelampasan mo itang 36 hours, alang ma-file, nag-file kami kagad habeas corpus. Sabi mi, ala namang korting sasabing kailangan lang tuloy-tuloy makasukol habang alalang kaso. Alalang kaso Alalang kaso makafile kayang husgado. So, ito yung argumento mi at peniga na kaning korte, and that is in accordance also with our constitution and laws. Ing prioridad na mo kanong Mayor JP ngeni, ing magobra king munisipyo. The Mayor is focused on resuming his duties as punong bayan ng San Simon. He's focused on service and governance to the people of San Simon. If you're referring to retaliation, hindi niya focus yan. Nag-assume yung ating Vice Mayor based on a temporary vacancy. So ngayong wala ng temporary vacancy, ang sinasabi lang ng local government code natin, magbigay lang siya ng sulat, wala ng temporary vacancy, magbigay siya ng sulat sa Sangguniang Bayan, which he did, so nag-reassume siya. And you saw that he's now meeting with his department heads to continue governance and service to the people of San Simon. At atanda ng mesukula king National Bureau of Investigation o NBI Detention Facility, dinapunsalan kaya bereng anang pangaliwa, kay bat inaresto king meto nga entrapment operation king Clark Freeport, Mabalacat City inyang August 5, katukining alegasyon ning pamangikil o extortion king metong kanong negosyante king Balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.